vero, quindi fai che non vada, anche vero, si viene a te Naam. Nilaka. Ha? Aman. Yo no. Mana ne? Tola ne dong ok. No? Bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi jilsatina hadhihi wa yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Arai wada jutingol ngedi kaputong nyami kesera arai den hedi velo mola nado tumodirgo de ogeje Islam hatunde karamokobe tawa alujeze karamokobe kandanena ninginja go zekere allande mawɓe men tedduɓe kadi neɓiɗuɓe yanganagol kaɗo diina konon kadi mawɓe meɗen wirnuɓe oɗo dawa nokkeli seftuɗi aray sukaɓe meɗen layyiɓe hoore muɗum fi kaɗo diina no yara yeeso sonnaɓe accituɓe golleje mum kadi seeni fuu ɗe mbiyata ko arti kon ko saɗi fof ko tooli aray e nde ɗo nokkure masjidul mu'tasimina bihabdillah aray en geli ɗe balɗe ɗo fof mattike ɗo wiyete kon balɗe sappo hiɗen hollitude ɗo ɗumbodire ɗen fi oɗo muhadara siɓɓe meɗen wontirɓe ka nano han ɗo aray Ustaz Muhammad Diallo shahir lollirɓe Ustaz Muhammad Sole aray joni en wawa présentude seeɗa e karamokoɓe meɗen e imamuɓe meɗen senoɗuɓe e maɓɓe ka sembingol e toɗum ndenen e mawɓe men seeɗaɓe kadi imamuɓe meɗen woɓɓe ka juulide ɗo wernuɓe hemɓe aray inchallahu mi attora kañum wontirɓe ka ñamon ɗo ɓen mi sakkitora waɗoɓe muhadara ɓen aray Ustaz Ahmadouri Diallo dalaba jibinande sefure aray ɓeɗo ko ɓen fo anduɗen aray sikati towni soke mo ɓiyo jama o andu ko aray ko homɓe présenta ko ɓe kañamo an ɗo aray ɓeɗo ko ɓe anduɗen ka feeren dawa e ka jannugol no hekki e maɓɓe ɗon Ustaz Aboubacry Diallo ɓeɗo ko jibinande bita gongore kañum kiɓamɓen e duɗe e juulirde telen a wiyeten rayu ɗo ɓeɗo kadi aray ko andaɓe ka feeren dawa aray so ɓe tawni sokeo maɓɓe gon aray no jeeya ko laba aray ko noon kadi Sadal Husain Diallo ɓeɗo ɓen ko ɓe telimile wondiraɓe en dobiri ka ɓeɗo kadi no seeni sembingol aray kañum
tolum nden ɗo ko noon kadi aray ino seenodi e maɓɓe kañum Cheikh Mouhammad Nege e Diallo aray ɓen ɗon kañum kadi ɓe ngeli jeyaɓe wakkiliɓe ka hunjagol deftere Allah e ka noddangol kaaɗo diina ko noon kadi aray ino seenodi e maɓɓe Ustad Mouhamadou Wuri Diallo geɗal Alaji Ibrahima en hafidahullah wa ra'a aray ɓen ɗon kañum kadi ino e yeeso men ɗaale ɓe towni sokkengo yo jama anndu aray no ɗum naawigol aray ko hollugol loore mum ɗi jama on milla anndi kon gon Ustad Abakar kono est ce que ɗe ɗo fof no anndi annda si ɓe maali on mbaawi townude sokon gon ɗum ɗon la yadullu ala chey aray sina min babi taarif aray ko noon kadi meɗen wondi e imamuɓe meɗen ga e mawɓe men aray no jeeya e maɓɓe Ustad Mouhammad Samba Bari anndi ɓeeɗo ko jeeyaɓe imamuɓe ka juulirde ɗo jeeyaɓe ko wiyete kon e kiidiije ngalɗo dental mu'tasimina ayino ɓe ɗo kamɓe kadi mo kala sukiri ko fanki hude aray ko mani wolde ko mara fa'ida aray ko noon kadi aray no wondi e maɓɓe imam Saïdou Coulibaly en kadi ko imamuɓe ka juulirde ɗo aray ɓen kañum kadi aray siɓe ga ɓe wawi townude sooke o ngol arten ka mawɓe aray no wondi e meɗen ga Alaji Mouhammad Fasa Diallo noon ko jeeyaɓe wernuɓe en ka juulirde ɗo ko noon kadi no bakiɓe ɗon Alaji Ibrahima Silla ko noon aray ɓen ɗon kadi ko mawɓe meɗen ka juulirde ɗo kawtalɓe men ko noon kadi aray Alaji Sano mi woni commandant Sano ɓe ngeli ɓeeɗo ko militaire ɓe aray ɓe haaɗi waraade commandant Allahu artirani en ɓe ka sunna aray ɓen kadi ɗen wondi e maɓɓe ga ɓe waɓɓe kaftane ɓa mbawi ɓantude sokemo omin worde ko nasama kala aray aray ɗum waɗi aray ɓeeɗa kadi mawɓe mi geɗaki makko kami ɗonno inde maɓɓe nden aray ɓen ɗon ɓenen kadi ɓen mawɓe meɗen waɓɓe futol daniel ɗon Alaji Boubacar Bari aray ɓen ɗon kadi no ɗon ko noon kadi Alaji Ibrahima Jimme min woni Dumbuya aray mi arta kadi inchallah waɗa ronkuyaade Madina heɓen ronken wernede aray julaɓe kadi ɓe wondi ga kadi wona jeeya e maɓɓe Alaji Umaru Bari jam yani lollirɓe Baba Jogo Bari ɓeɗo ko ɓe mamum Alfaya ɓe wondi e ga kadi Alaji Saïdou Diallo ɓeɗo ko ɓe mamum Tolo ko noon kadi aray Alaji Ibrahima Sabane en da konto kontirten ɓe siko ka tullabul ilmi kaga ka julaɓe aray inchallah fayiɓe fof eɗen wondi ga kadi e sukaɓe meɗen wakkiliɓe no jeeya maɓɓe Cheikh Mahmoudou Diallo no jeeya e maɓɓe kadi aray Mamadou Samba ɗo no jeeya e maɓɓe Masaliou tigi on haydi ɓe nanaɗe inde mum ɓe yaafo ɓe idinillah subhanahu wa taala Cheikh Hamidou kadi ɓeɗo ko imamuɓe ka markas koloma ɓe ari suuɗi ɓawon ga aray inchallahu en hattiray wano ɗo o tan woni e ñamugol waɗu toon e présente gongol aray ko tooli fof aray inchallahu aray ko woni e waɗande en yewtere nden woni sabu nde ɗo moɓande ɓaawo muyɗe jomirawo subhanahu wa taala aray ko Sa Mouhammad ɗo Diallo geɗal Cheikh Aboubacar Diallo hafidahumullah aray ko kamɓe woni waɗande en maako on ka kiikiiɗe ɗo aray ɓe wiya fof ko saɗi ko tooli aray biidnillah subhanahu wa taala mawdu mo ɓe seenori on ɓe présentanayɓe mo hoore maɓɓe aray jama mo yaafo ɓe nanaali inde mum ɓen e sukaaɓe heddiɓe fof inchallahu aray ko teddungal maɓɓe e kañum muhadara on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum de mashkura aɗo no ɓeɗo ɓeɗo waɗe ɓe présenté mo ɓen chérete kamɓe aray ɓuri famude mawdu o
Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم بهذه التحية المباركة، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليت الله جل وعلا kanko Allah taguɗo en o neminiri en kaaɗo diina, o waɗi en julɓe ɓe o suɓi kanko Allah fii yo jeye e dental ngal o yiɗi ngal, o suɓi o ɓurni e dow dendangal ko yahi kon e hoore leydi ndin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. باو يتقول مكانكو الله جل وعلا hiɗen du'ano oɗo annabajo tedduɗo mo Allahu on suɓi e dow dendangal tagu ngun kadi, e dow dendangal gomɗinɓe ɓen, e dow dendangal annabaɓe ɓen. O suɓi mo, o ɓurni mo, o waɗi mo sayyidu waladi adam. oɗo nelaɗo ko kanko woni ko Allahu jalla wa ala hooli hoolare mawnde, han o neli mo fi nelal ɓurgal mawnude e nele ɗen. ɗum woni nelugol mo e dow dendangal tageefo ngon. bii ka o nela haa ñande darngal ngal dari, annabajo hay e gooto artata ɓaawo makko. o nela kadi nelal ngal tawata ngal hertora ɓewnguure ga e ɓewnguure goo, jama ga e jama goo. bal nelal makko ngal kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonaali ko hertani yimɓe ɓen tun, ngal wonu nelal moftungal dendangal windere nden: wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe yettini ngal ɗo nelal ngal Allahu jalla wa ala on nuli ɓe. ɓe totti hoolare nde Allahu jalla wa ala hoolinoɓe nden no nde haana tottirede non, ha Allahu tigi seeditaniɓe wonde ko ɓe halfinano kon ɓe yettini. ɓe yettiniri kadi no o faalira non kanko Allah jalla wa ala: alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
fewndo on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino dari yeeso guluuji sahabaɓe gomɗinɓe naati e kaaɗo diina hiɓe towna sookewo maɓɓe gonɓe sappo o dow ɓe maaka allahumma ala hal ballagtu allahumma fashhad. yo allahu ɓeydu yurmede makko nden e kisal makko duumingal e dow oɗo annabajo. yo allahu on yoɓumo ko ɓuri moƴƴude kala ko yoɓi annabaɓe makko ɓen e nelaɓe makko ɓen. ɗen du'ano dendanigal sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kurkaninoɓe kaaɗo diina ɓe yangi ɓe tampi moƴƴa ha allahu jalla wa ala seeditaniɓe moƴƴere maɓɓe nden e ɗiggande maɓɓe nden e yankinaare maɓɓe nden. amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. ɓeɗo nde ɓe ardinno nde ɗo tinnare mawnde ɓe wakkili ha ɓe ne'i fondoji maɓɓe ɗin ɗi ɗiggani allahu jalla wa ala. allahu on o yaafiɓe o yarliɓe o fodiɓe kadi natal aljanna. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. den du'ano dendangal ɓewnguure nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓen tabitunoɓe maɓɓe e ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama noddi kon e muɗum waɗi hiɓe mari geɓal hertinanede oɗo du'a e nder mofte nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano nelaaɗo on janniri noon tagee fo ngon. e oɗo jemma mo wonɗen e muɗum e nde ɗo ñalande teddunde e oɗo nokku tedduɗo mo yimɓe malaɓe woni e muɗum insha allahu ta'ala waɗi ɗen andi nokkure nden ko nokkure ɗoworde faade e ko allahu jalla wa ala yiɗi kon, faade e ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama noddi kon. hiɗe yetta mo moƴƴa kanko allahu jalla wa ala weltora nemaji makko ɗin tawnugol en sifa ɗum ɗo hara hiɗen wondi e cellal meɗen. kanko allahu jalla wa ala himo ɗuytani en buyi e himmeji e soholaji ha ka tawata en waway tumbondirgol ɗo. en torimo kanko allah jalla wa ala enen ɗo fof ko senani ɗen kon fi sembingol kaaɗo diina, fi mbatugol ɓeeɗo karmakoɓe diina, fi hiwragol ɓeeɗo mawɓe meɗen tedduɓe. yo allahu jalla wa ala okko e moƴƴere ko senani ɗen kon en fof meɗen. o waɗa ruttorde men nden ɗo o nde ɗen iwa tawa ko en yafanaɓe dendangal bakkatuji men ɗin. min si tawi woni mi ari ɗo wa e nde ɗo nokkure mi jooɗodi e sifa ɓeeɗo karmakoɓe tedduɓe, haray haqiqa tan mi anda hay hunde ko honɗum mi wowlata ma ko honɗum mi waɗata. wona wigol ko sifanagol on tun ma weeɓitangol on lo'ere e fanɗugol
alluwal angal ma ɗum angal andugol lan ko yewtete kon ɗum ɗon en neɓidi joni ko goɗɗo sifante on ko goɗɗo sifante fiiɗum wona onon kono ko andi tangol ɓeeɗo ɓural maɓɓe ngal e dow an hino mawni haa ka tawata mi innata mi heɓay ɓittende wolugol yeeso maɓɓe walakin hara miɗo mari teddendi ka ɗengal an e ka fondo am moƴƴa nde mi ardinta konngol e yeeso maɓɓe waɗi Allah teddiniriɓe ɗoworgol nde ɗo deftere Allah e oɗo sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yangagol yangano jama mum on nodda faade e nde ɗo deftere oɗo sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓooyi haa ka tawata wano min e yeriɓe am buy fuɗɗino heɗagol ɓeeɗo ka diina ɗum woni ustad meɗen cheikh meɗen a cheikh Souleymane tawi duuɓi meɗen no fanɗi moƴƴa hiɗen nafitora gandal maɓɓe hiɗen feewitora noddandu maɓɓe e kaaɗo diina fa jazahu llahu anna hayra aljaza si woni noon haa tawa hannde ɓe tippitoto e yankinaare maɓɓe e moƴƴugol fondo maɓɓe yen toludu nokku gootum ɓe muññano en kadi yen fuɗɗo yewtere nde ɓe lannitanta en ɓe hombana en ɓe fewnana en ɓe faljita en e muɗum haray ɗum ɗo ko e moƴƴugol maɓɓe ngol woni en geli ko ɗum oya wino al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala hakkunde maɓɓe kamɓe imam Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a nde tawno imam Ahmad ibn Hanbal hino joltuno duuɓi e telemma maɓɓe kamɓe imamu Shafi'i kono ɗon andi wuuriduɓe kala jokki hunde wotere ko Allah faaboto hatta yollotoɓe yollo hakkundeji maɓɓe tawi ko makko baɓe ɗiɗo wuuriduɓe saare wotere nde imamu ash-Shafi'i rahimahullah yahayno hiwragol imam Ahmad ibn Hanbal woɓɓe go yiino ɗum ko tanaqqusun li hada al-imam li hada al-jabal al-kabir haa ɓe landitimo fi honɗum o yahata o hiwro imam Ahmad ka makko ma annahu akbar minhu ilman wa sinnan wa ma ila hadhihi al-ashya fa ajaba hadha al-imam in zurtuhu falifadlihi wa in zarani falifadlihi falfadlu fi lhalayni lahu amma ko yowondirta kon e yewtere men nde ko yewtere nde tawata karmakoɓe meɗen ɗo ɓe suɓanike en nde yewtugol fiiɗiɗo feddeji ka diina feddeji ɗi wonɗen seedade hande hakkundeji meɗen hiɗe wuurida e maɓɓe ka leydi meɗen ɗo hiɗen nana inde woɓɓe goo ɓe tawata en wondali kono fi maɓɓe on hino jaaki moƴƴa ka hoore leydi ɗum ɗo woni ko himmiri yoga e musidɓe meɗen yen yewtu fi nde ɗo toɓɓere ɓanginen ko Allahu jalla wa ala newnani e wo e muɗum
e nder o waɓutu mo acci en ɗo. yowtugol non fii nde ɗo toɓɓere haray no serti e yewtereji buyi ɗi wowuɗen jooɗanade. waɗi e nder yewtere nden waajuji mawɗi no ton immorde konguɗi karmokoɓe, kono ne aɗiɗo fondoji tindina neɗɗo talibul ilm ko honno o wawata jogitorde ngal ɗo gandal, ko honno tambitorta oɗo faamu. kono hinoye mum kadi madda ilmiya mo hanuɗe wadde tambihi e muɗum yaaden sansidiren hakkillaji e faamuji fii yo en waawu hewtude e ko faalaɗen kon e nde ɗo toɓɓere. amma unwanu yewtere nden kono wiruɗen noon ko alkalamu anil firaq, maɗum wi en sharhu hadithi liftiraq. oɗo hadith mawnuɗo fiyake mawnuɗo battane e nder ɗeɗo moftanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kanelaɗo yowti fiiɗiɗo feddeji nokku kaɓe maaki wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi nnari illa wahida. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe sappi wonde mofte maɓɓe ɗen feccoto pecce 73. nelaɗo ɓe maaki ɗin feddeji fecciɗi fof ɗi naatay ka yiite si wona fedde wotere. ɓe landa ko honde woni nden ɗon fedde. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓen ɓe tawata hino woni e komin e sahaba ɓen min woni kon. e riwaya go nelaɗo maaki ko dental jama on, yani ko ɓen ɗo woni hisayɓe ɓen ɓe daɗa. ko adi e yewtugol fi oɗo hadith e masailji ko woni e makko, heno fawi en ɓangingol ko fi honɗum woni yewtugol fi nde ɗo toɓɓere, ma ɗum jangugol fi ngal ɗo gandal. no geli si tawi woni faamu sellali ɗum no mari battane bonɗo e gurnan ibnu adama. si faamu o ronki sellude no wawi heɓude conséquence ji hulɓiniɗi e neɗɗo on ka finde makko e ka konguɗi ɗi o wowlata e golleji ɗi o gollata. no woodi ɓuyi e ɓiɓɓe adama ɓen taway ɓe yiɗata abadan fi ɗiɗo feddeji yo wowle. si tawi tu wi'ama ko jangugol ma walla ko waajagol wolora fi ɗiɗo feddeji haray ɗum no mawni e maɓɓe. bal woɓɓe haray no añi ɓe inna yewte en fi ko mawɓatan kon tertoɗon fi ɗiɗo feddeji haray hiɓe jogitori ɗum ɗo soobe e maɓɓe kamɓe. tawa noon gandal ngal no fawi ɓe andinde wonde yewtugol fiiɗiɗo feddeji ma jangugol fiiɗiɗo feddeji ɗum waɗiraka fi senditugol mofte ɗen, bal ko ɗum waɗira ko fi feddeji ɗi yo jange alhaali majji on ɓangine weeɓite palji ko ɓe falji kon e muɗum jittindire ga e ko selli ko ɓe woni kon e muɗum. fiiɗiɗo palji yoɗi martine gongaji ma beru moƴƴereji ko ɓe woni kon e muɗum hiɓɓindire jama on moftene laaɗoɗen sallllahu alayhi wa sallam ɗe semba ɗe ɓeydo ko innete kon doole. haray en ala yewtude fi feddeji fiyo en sertu ma walla en ala jangugol fi feddeji fiyo en sertu wona kadi wajitagol feddeji ɗin
ɓangina ayibeji majji tun wona fin ɗum maddatul firaq jangante hande sen daari en tawa e université ji mawɗi oɗo branche no woodi oɗo tahassus no woodi hara ko tahassus yowtay ɗo janga fi ko innete kon ilmu lfiraq wal maqalat ma ɗum ilmu lfiraqi wal adyan si on tigin famali no wiruɗen noon o sikkay ko memmingol gere tawa ko ɗum jangirante ko fi ɓuttingol gere fi hiɓɓindirgol mofte ɗen fottindina ɗe wa kadhalika no jeeya e naforeji ko janganten ngal ɗo gandal ma ko yewtanten fi maggal ɓangingol weeɓita konko andanɗen hoore meɗen hino yanta toujours e nder mofte nelaaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam waɗi nelaaɗo ɓe signali fi feccagol ɗeɗo mofte ɓe holli kadi e makuji maɓɓe wonde nden feccande nden ko ɓeydortonde yeeso ɓaawo mayde maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan fi kulli zaman wa fi kulli waqt si tawi woni dartama en taway woodi piiji kesi woodi sincaaɗi kesi ko tawata yollitike nder ɗeɗo mofte jange fi ɗiɗo feddeji fi waawugol waɗgol hasru ma ɗum waɗugol rasdu konko yolliti e nder mofte nelaaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam ko tawno ala nder ton ɗen fi pottingol ɗum ɗon martina e laawol ngol goonga selluka kan ka heddo jama o wuura e hoore kisal nde ɗo ko toɓɓere ɗimmere yo allah yurme ahadul aimma ceernojo endiyenjo maketeɗo waliyullah addahlawi ñande o makuno ida qara'ta alquran fala tahsab anna almukhasamata كانت مع قوم انقرضوا بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريقة الأنموذج بحكم الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. الشيخ ولي الله الدهلوي أماكي ستوني هنا جنب القرآن wota sikku wenje ɗen poɗondiral ko woni ko nder ton ko hakkunde maɗa an e yimɓe feƴƴunoɓe wonni wona no woniri bal ko ya andu wonde ngal poɗondiral wonnongal hanki ko ngal kadi woni hande ha hande batte maggal on hino lutti no woodi wonuɓe hande e ko ɓen aranɓe wonno kon e muɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe signali ɗum e oɗo hadise selluɗo nokku ka ɓe maaki ko pellet on jokkay laawi ɓen yimɓe majjuɓe aditinoɓe on idan ɓay tun nelaaɗo sappike la tattabi'unna sanana man kana qablakum nelaaɗo sappike wonde en ñentinayi ɓen aditinoɓe en tawi ko ombo nelaaɗo faandiɗo ko alyahudu wannasara won woniri noon ka timmode hadith idan ɓaytun nelaaɗo sappike ɗum jamanu kala jamanu arngu ila qiyami sa'a wooday e maɓɓe fedde ma walla jamaji ma feddeji no wirten noon ñentinayɗi feddeji arani ɗin tawa ɓoggol ngol no lutti ha joni wa kadhalika jangugol meɗen nde ɗo toɓɓere ma yowtugol min fi ngal ɗo gandal ilmul firaq no jeeya e naforeji ko woni e muɗum noddugol karmakoɓe l'islamu ɓen faade e jangugol fiiɗiɗo feddeji e fiyakuji majji siiwa alhaaliji majji tefa ndaara fedde kaarire koye honɗum ɓe woni ko honɗum woni usulji ko ɓe woni ko yawde muɗum ko honɗum woni ahadafuji ko ɓe woni kon ko ɓe fokkitani kon ko honɗum woni harakatiji ɓe ka yaadu maɓɓe ko honɗum ɓe nafi o l'islam ko honɗum ɓe nafi moftanelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum e lorraji woni heɓorade nde ɗo fedde andintingol fiiɗiɗo feddeji hino nodda karamakoɓe l'islamu ɓen
e nden ɗon hunde kono noddandu ndun kono cheikh l'islam bin taymi rahimahullahu makirta non yo taw hara dirasa on ko dirasa ma al insaf yani ko jangande wondude e ko wiyete ko nunɗal nde on tiginno wowla fiiɗiɗo feddeji ma nde on tiginno baka konngol e feddeji ɗin ma nde on tiginno egga konngol e feddeji ɗin ma ɗum finde e maɓɓe ma ɗum ñaawa ñaawore e maɓɓe ɗum ɗo no hato jeni e gandal sa jangali fi fedde nden a wawata hawrude e sawaba e nden ɗon fedde kala humpaɗo ɗum ɗo yo ndaaru defte cheikh l'islam bin taymi rahimahullahu taala wa huwa alkhabiru bi hadihi alfiraq fanzur ya ra'aka allah كيف يتعامل مع هذا الرجل كيف يتعامل مع هذه الفرق عندما يحكم عليها أو عندما يقدم دراسة تقريرية على هذه الفرق كلوا لشيخ الإسلام فيما بنهوني مؤيا هاك توتا أنت فتوتو دو غندل كنن جغون دا جانغا أسيكا ببامبانا وني فدde tawa wona bambangol fedde ma jingangol nde kono e nder ko ɓe wowlata kon fi feddeji ɗin ka l'islamu ɓe nunɗay ka wowlugol fi majji ɓe jaɓata goɗɗo goo tooña ɓe wowlina ɓe ko ɓe wowla ma ɗum baka e maɓɓe ko ɓe alda e muɗum nde ɗo non hunde ko hunde tawayde ko hunde hittunde moƴƴa e ngal ɗo damal jangugol fi ɗiɗo feddeji ibnul qayyim rahimahullah himo wasiyo talibul ilm fii ko yowdirta e ɗiɗo feddeji fii ko yowdirta e ɗiɗo majjereji saakiɗi ɗum ɗo ko nasiha minhu rahmatullahi alayhi ka o maaki wa ta'arra min thawbayni man yalbashuma yalqarrada bimadhammatin wa hawani ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان وتهل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران ابن القيم himo yewta yewtere labande nde tawata talibul ilmi so ɗo worinde fanɗay ko o faljata ma walla no gasa ka allahu jalla wa ala rena mo e faljireji ka manhaj makko ka laawol makko ɗo worgol e kaɗo diine allahu jalla wa ala o maaki kanko ibnul qayyim wonde an oɗo jiyaɗo ɓorto dolokaji ɗiɗi conci ɗiɗi wota ɓornuɗi sabu kala neɗɗo waniɗo ɗen ɗon banaji ɗiɗi ma walla wattiɗo ɗin ɗon conci ɗiɗi o sertata ko innete kon koyral e ko wiyete kon hoyende concol aranol ngol ko sanga neɗɗo wani ko wiyete kon majjere e kaɗo diina wona tawa anda allah arsi kalima andugol ma walla feƴƴata ko wiɗen kon allah arsi kalima andugol imma hara on tigin o haajaka fi gandal few kono o wona e wowlugol ka nder diina o jumpay ka diina o jumpay fi ɗiɗo feddeji ma fi ɗiɗo ahkamji yowondirɗe oɗo sharia ma walla on tigin haysi tawi woni haaju makko no e muɗum kono tawa o heɓali yaaje nde muɗum ha ka tawata o hewtani wowlugol goɗɗum e kaɗo diina oɗo wona e jumpugol ka nder diina ibnul qayyim ɓe maaki wota jaɓɓornagol wanare majjere e nder kaɗo diina wa kadhalika thawbu ta'assub wa kadhalik wanare feŋagol e kaɗo diina woni feŋagol e mas'ala
jogito yoora ken haɓɓito hay gooto ittata ɗum ɗon ɓay tum min ko ɗum ɗo mi faami ko ni mi faamiri si leydi e kambo hiɓɓi mi sottata ɗo ma ɗum waɗana karmakoɓe taassub ɓay ko ceerno an ni ma walla ɓay oɗo no welalan min on kami jogiti ɗon fi oɗo mi dirtata ɗum hannde kadi ma ɗum ɗiɗo feddeji neɗɗo on homano fedde o haɓɓito si aduna on fof yaari sengo kanko tun o rondoto nden ɗon fedde o yaara sengo ko ɗum wiyete taassub o yaha ha o ɓanginane goonga e ko woni kon e muɗum kono taw o wakkilaki sottugol e muɗum o wakkilaki dirtugol banno woodi woɓɓe wi'ayɓe min si mi woni e masala mi tabiti e masala ka diina hay si ko honɗum nde waɗi hay si ko hadithe mi yii ɓay tun ko hadithe mi hewtirno ɗon mi accitata ko mi woni kon fii mi yii hadithe goo ɗum ɗo koko ibnul qayyim maaki kon mo wani ke sifa ɗum ɗo yalqa rada bimadammatin wa hawani o maaki watahalla bil insafi afkhara hullatin zinat biha al atafu wal katifanu neɗɗo on ko raɓɓiti kon e yewtere cheikhu on ardin kulol allahu jalla wa ala ardina kulol allah ardina laaɓangol kaaɗo diina wondude e jogagol ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddumaɗa kon e muɗum terto wakkiloɗa andinoɗa kaaɗo diina siɗe yewtude nde ɗo yewtere wona wasi tawi hiɗen faala jingal ngol bid'a ka nder diina ma ɗum walla fedde bid'a yankore ka nder diina sanga wiyeten neɗɗo talibul ilm woto o wowlo e ngal ɗo gandal ha o andinongal woto o wowlo e ɗiɗo feddeji ma o ñaawa ɗiɗo feddeji ma ɗum o baka konguɗe e ɗiɗo feddeji ha o wakkilo o andino ngal ɗo gandal wona wasi tawi woni ko jingal ngol ɓe hiɗen andi oɗo bid'a soɓe hewtali yani oɗo bid'a ɓawo shirku billahi jalla wa ala wono cheikh l'islam bin taymi rahimahullahu makirta alsharai'u ughdiyatu lqulub ɓe maaki famata irtaddat alqulubu bilbida lam yabqa fiha fadlun lissunan fatakunu bimanzilati man irtada biltaami alkhabith cheikh l'islam bin taymi rahimahullahu ɓe maaki wonde gandal sharia ngal ko kangal woni nguure ɗiɗo fondoji naam reedu ndun ko ñaama yara kono fondo on kadi mo hattojini e ñaamugol ko honɗon ñaamete makko ko ngal ɗo gandal ɓe maaki kamɓe cheikh l'islam bin taymiya tuma kala fondoji ɗin ɗi meeɗi ko wiyeteɗo bid'a tuma kala bid'aji ɗin naati e nder fondoji ɗin hande kadi haray sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ala place nder ton ɓe maaki tawa no wayi hande kadi wona on neɗɗo ñaamuɗo ñaamete soɓuɗo kono sa yi neɗɗo bid'a yankejo ma walla wonɗo noddude bid'a ma wonɗo mantorde bid'a haray ko noon alhaali makko o wayi bimana fondo on no hanuno ñaamude oɗo sunna laaɓuɗo o terto ɗum ɗon o ñammina fondo makko on ñaamete soɓuɗo ɗum woni ngal ɗo gollal wiyetengal bid'a yo allahu jalla wa ala dandu en yanugol e muɗum idan ɗum ɗon haɗali wiɗen nde yewteten fi ɗiɗo feddeji ɓaawo en ɓanginde soɓugol nde ɗo hunde e kanugol nde ɗo hunde koynete kon bid'a ɗum ɗon haɗata nde yewteten fi ɗiɗo feddeji ɓangina ellaji ko ɗi woni kon e muɗum ɓangina faljereji ko ɗi woni kon e muɗum ko alda e waɗangol ɗi taassub ko alda e homanagol ɗi ɓanta ɗi haɓɓito laɓɓinay ɗi e hoore palji ko ɗi woni kon e muɗum ma walla anden faljereji ko ɓe woni kon e lorraji ko ɓe marani kon kaɗo diina tertuɗen ɗon har en yewtali ɓanginen fiɗin ɗon lorraji kono wiɗen e dow ɗum ɗon koye taw hara hiɗen sifitori ko wiyete kon laaɓal e ko wiyete kon nunɗal
ابن تيمية رحمه الله بماكي إذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة يبين أمره ليتقى ضلاله ويعلم حاله بماك. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله جل وعلا، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه إماك. فهذا من عمل الشيطان. قل له كونغول انتوى يقول كمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إماك. ندو ستاي وني كو مبتدع توهي منود فاد فينديجي لوتو نديردي انديدو دفتري الله سنة نلادون صلى الله عليه وسلم ما تو مو جوكودي لاوي لونديدي نديدو دفتري اودو سنة إماك يبين أمره للناس oɗo haray fi makko ko yo ɓanginani yimɓe ɓen. ɗum wona noddugol e sertigal non, na noddugol e woncodiral ka diina. ɓay tun alhaali makko on wayi noon haray noddi hande kadi nde fi makko ɓanginte o weeɓite, ma nde fi fedde nden ɓanginte nde weeɓite, jama on andine ko honɓe woni ɓe'e, ko honnum ɓe woni ɗaɓɓude kal islam gila sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. hari ɗum no wooduno ndaare fedde aranere yaltunonde wiyeteɓe alharuriya qawmun nazalu bi harura fa kanu yukaffiruna alsahaba, kono ko honnuɓe fuɗɗorno ko konguɗi labaɗi. la hukma illa lillah. ali ibn abi talib radiallahu anhu so nanino hiɓe wowla ɗiɗo konguɗi o makayno kalimatu haqqin urida biha batil, o girritananoki ɓe ɗum, o jaɓani ɓe ɗum ɗon. ballo innay no ɗi konguɗi ɗi wowlo ton ko konguɗi labaɗi, kono fanunde monden ko fanunde bonde. idan e hoore noon ko ɓanginta kon fi jama on, ma ko yewtata kon fi ɗiɗo feddeji e yegginde to toɓɓere moƴƴagoye, kono ko toɓɓere hatto jinden wonande talibul ilm. ɓe maaki ɗum no hani wonde taw ko waaju fi Allah wonɗa waɗirde ɗum ɗon, wona beleɗe wonki maɗa kin. wano mathalan hara goɗɗo hakkunde maɗa e makko ngaygu no hakkundeji moɗon, ma ɗum hasidaku no hakkundeji moɗon, ma ɗum konnagu no hakkundeji moɗon, ma walla hara ɗon poɗodiri fi piiji goo. hande kadi rewira diina kan fi wigol joni a wowlay fi kaarijo, ma a waɗay ta'an fi kaarijo, ma ɗum a liɓay fi kaarijo. ɓe maaki kamɓe cheikh l'islam bin taymiya haray ɗum ɗon ko min amali cheytan. haray talibul ilm no hani woɗade e sifa ɗum, o rento e sifa ɗum. wa kadalika yewtugol meɗen fiɗiɗo feddeji musidɓe julɓe tedduɓe, wona wasi tawi hiɗe waɗata sha'um e hoore majji, tawa hiɗe weltori e alhaali maɓɓe no ɓe woniri noon. kalla wallah, si tawi en yiltike karmakoɓe men ɓen, jikku mo hanuɗen heɓude on e needi ndi hanuɗen heɓude ndin, en taway neɗɗo so woni da'iya koyo taw hara o ardinay ko innete ko yurmede e da'wa makko on. si a yii goɗɗo majjuɗo oñiɗo e laawol peewal ngal, yo taw hara a weltora kon ko on ɗon oñiɗon, waɗa ɗum ɗon gimol maɗa yimetengol, mantorte ɗum, jalkitir ɗum o neɗɗo oñiɗaɗa, ma ɗum neɗɗo faljuɗo on, hara an tigi ɗum ɗon ko faljere noon. faljere goo shamata mo waɗanɗa on siɗɗo maɗa on, allahu jalla wa ala yoɓete bakkatu e dow muɗum. hay si tawi woni an hiɗa e sawaba, kono an kadi hara eɗa mari on bakkatu ɗon. ɗimmel ngel kadi oɗo neɗɗo ɗo hanuno ardinande mo koynete ko yurmede, ɓanginanamo koynete ko yurmede. ko ɗum ɗo woni karmo koɓe sunna ɓen koɓe andira. woni ibnu taymiya makiri wa a'immatu sunnati wal jama'a wa ahlu lilmi wal iman fihim lilm wal adlu wal rahma
فيعلمون الحق الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إكونغول ما بينغول بماكي يوتغول في ماذا أنغول طالب العلم كيف تتعامل مع هذه مع أهل الأهواء، مع هذه البدع وأصحابها. بماكي وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت بهم. بماكي كم بشيخ الإسلام أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا لو قونكم الموقف الصحيح كدارو تدين اندو توبري اناريره اندو يوتره ميدن wonde aneddo da'iya talibul ilm eto hebanabe wadanta be da'wa ko yete ko yurmende, kono ndendo yurmende maada nde marda wona yo dum don kadi foolu ha yeggita sharia Allahu jalla wa ala mo Allahu on nyaawi fi be do yimbe o nyibe kaado diina bal a hibbindira dido didi sengo go darira ko Sheikhul Islam maki kon do bi aynil qadar wono be makiri doni si tay woni andariri jama'un be do dido feddeji o nyidi e kaado diina idha nadartahum bi aynil qadar wal hiratu mustawliyatun alayhim والشيطان مستحوذ عليهم بما كي سانداري بي كو سنغو كودوري الله جل وعلا دارا توا ومباري كو بي وني كون e mudum e shaytan ko woni be kon podude mudum en woni be non podirde e dido palji ko be woni kon e mudum andita wonde Allah hoddiri no beedo be wa'ayni beedo be wonay e ndedo faljere hay goto wawata be tugol e den don faljere be maki si tay woni andariri be on koddoriye a hayba naybe koy nete ko yurmende e sengogo be maki sabu ko yimbe woni di feddeji o nyidi e kaado diina be mati utu zaka'an wa ma'utu zaka'a be maki ko yimbe okkabe koy nete kon hakkillaji kono Allah arsikali be hebugol fondoji labudi az-zaka'u waz-zaka' o yakomo dali o yakomo rato udo be maki ko yimbe okkabe gande faamuji di andanda hoore ma ko faamuji o nyiidi kono be okkaka ko nete kon ganda sellungal idan hibe mari ko nete kon nandi e giide o jangi o do aya wonde dum do nafaali be hay e hunde nandi mabbe din e giide mabbe din de tawde be woni ko be yimbe lundotobe kaado diina Allahu jalla wa ala jojji e do mabbe ko joma mabbe hoddiri kon e mabbe ko buri hollugol mithal no jeeya e hollube mithal e ko kon de yotude fi mun do den o do cernojo Abu Umama al-Bahili rahmatullahi alayhi nyande o yaltuno e leydi Dimashq o tawi 70 ra'san min ru'us al-khawarij qad juzzat wa nusibat ala durji Dimashq konno o makuno kanko karma kojo o maki subhanallah ما يصنع الشيطان ببني آدم كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء ثم بكى رحمه الله وقال إنما بكيت رحمة لهم حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام. أبو أمام الباهلي دبيدو خوارجي ينكو بيالتو نوبي بيالتي إلين قود أولامو دمشق bayti woni be nangama tay be timmay capande jeedido be fo mabbe ko e mabbe den taja wenga ka sere sare e leydi Dimashq bayti o yi dum do o mawni ni fin o do fiyake o ni be do yimbe be nelaado sallallahu alayhi wa sallam maki ko kambe woni ta dawaji din ka yite
ko ɓeeɗo woni ko ɓuri bonde e ko wara kon ka hoore leydi himɓe hawarijiyankoɓe ɓe. kono wolugol makko ɗiɗo konguɗi sattuɗi haɗali mo o bojji kanko Abu Umama al-Bahili. ɓe wi ko honɗum o bojjani o maaki anditugol wonde ɓe ko e oɗo l'islamu woni ko ɓe dambiti e muɗum. bimana neɗɗo on dambo ka l'islam o yaha o falja faljereji e nder ko woni koye yahude ɗum ɗon naɓa mo sifa oɗo alhaali yurmuɗo mo ɓeeɗo yani e muɗum tawa na heɓugol moƴƴere ka aduna wona heɓugol moƴƴere ka lahara. Ibnul Qayyim rahimahullah o nodduma an oɗo talibul ilm fi oɗo manhaj mo wonɗe yewtude fi mum ɗo o maaki waj'al li qalbika muqlatayni kilahuma bilhaqqi fi dha alkhalqi nadiratani fanzur bi'ayni alhukmi warhamhum biha idh la turaddu mashi'atu ad-dayyani وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامها فهما إذا النظران لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. إذن ابن القيم ويوتي ندير ويوتري يا هبو ندرد ديدي كو داريرتا تقوى الله جل وعلا ندرد يرميند سبو الله سي هدري هوند غدو واوا تاندي سانزودي ndarira ɓe kadi ndarɗe sharia Allah on hara jippitaki kadi on ɗon sharia ha wi'a joni ardina yurmede nden e dow sharia Allahu jalla wa ala wi'a a wolata fiiɗiɗo feddeji e boneji ko ɗi wondi kon e muɗum o maaki Allah no wawuno ko noddiraɗa fi oɗo jikku fi oɗo manhaj Allah no wawuno taw ka wonayno ɓeɗo yimɓe andi to ɗum ɗon andita nema Allah e dow maɗa an kadi waɗa doy e laawol ngol wonɗa yawde ngol e muɗum. Si tawi woni en yewti fi nde ɗo toɓɓere en aray fi jabagol subha gooto on ɗo noon e wallidiray fi jabagol mo no wiruɗen noon oɗo madda ko madda ilmiya wona waɗugol tu wa'ad adda qisas e ko nanditata e ɗum ɗon hiɗen faala yownu jonde nden hara ko jonde gandal jonde yaltinirde faamuji gandal wona jonde wolugol tun goto tu wola jama on fo heɗo min mi landoto landal oɗo subaha mo nanirte yimɓe si tawi woni fiiɗiɗo feddeji wowlama ma si ɓe yi ka fiiɗiɗo feddeji jangete ma ɗum ka fi muɗum wajete ɓeyna min haaju an ala e wolugol fi feddeji ma jangugol fi feddeji tawno ɗiɗi feƴƴino neɓi so wi feddeji ɗin kal islam en fuɗɗora e alkhawarij aren alqadariya aren alshia aren aljahmiya aren almu'tazila aren alashaira aren alkullabiya walkarramiya e feddeji yani ɗi anduɗen fi muɗum naam ko hon ɗum marɗen nafoore janngugol fi ɗin feddeji hannde yalli mi lando miɗo hattojini e jaabede si tawi woni goɗɗo addi oɗo suba konno jaabotten mo ko fi honɗum wowlanten fi feddeji feƴƴunoɗi ko neeɓi tawa ha hande hiɗen jokki hiɗen wowlude fiiɗi hiɗen jangude maɗen jannude fiiɗi maɗen wajade fiiɗi ɗo feddeji ko homɓe mari jawabu ko jaabotoen e ɗum ɗo ɓayɗo ka julirde Oustaz Souleymane wonɗe ne nam aga siɓe ma ka julirde men wonɗe homɓe wallitoto en hara en heɗaki to nam عرفت الشر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ɓeeɗo ɓe maaki no jeeya e nafooreji ko jannganten fiiɗiɗo feddeji andugol boneji ko feddeji ɗi wondi kon e muɗum fi wota en yanu eɗin ɗon boneji kono feddeji ɗin ɗi feƴƴino ayna almu'tazila ayna alkhawarij ayna aljahmiya ayna alashaira mi tañƴini ɓeeɗo en wuuridali e maɓɓe sincuɓe ɗiɗo feddeji mal fa'ida honɗum ƴaktitanten tan min fi ɗum question on ha joni
kon ɗum fandi ɗum e furu نعم جزاكم الله كل الخير جواب جميل نعم tawde no woodi ha joni wonɓe yahude manhaji ko e ko ɓe woni kon e muɗum no woodi maɓɓe jawab naam fi waw sendidirde gongon e mere on cheikh Mouhammad Samba naam naam fiye waw andude fedde sellunden jokkenden ɗum jamil jiddan ko fi hon ɗum janganten fi ɗiɗo feddeji karmo koɓɓen ɗo ko ɓe jaabi kon ɗiɗo jaababuyeji ko jaababuyeji labaɗi hiɗi tindina en yo en hewtu ka fokkituɗen ɗon fi muɗum gogo o e jangugol ɗiɗo fedde fi ɗiɗo feddeji karmo koɓɓen ɓe makay al ibratu ليست بوجود أشخاص مؤسسي تلك الفرق ولا بزمنهم ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق في وقتنا الحاضر وبكون جابي جزاهم الله خيرا تسكن نن ونا وودede ben sincinoɓe ɗin feddeji tawa hiɓe wooda fi hande wiyen si wolen fi maɓɓe masalan so wiiɗo e woole fi aljahmiya ko mata wa Jahm ibn Safwan no hakkundeji meɗen sen wolay ɗo fi al asha'ira ko mata wa ibn Kullab no hakkundeji meɗen maɗum Abul Hasan al Ash'ari sen wolay ɗo fi al Mu'tazila wona tawa Wasil ibn Ata maɗum Amr ibn Abid har ɓeɗo no hakkundeji meɗen wona ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa kon tasakuye ɗaɓɓa ɗon e fiyake on ko woodede haqqillaji ko ɓen sincunoɓe ɗin feddeji marno kon tawa ɗum no lutti ha hande no dogude hande ka hoore leydi hare ko fiiɗin ɗon ko fii ɗum addata yewolu fiiɗiɗo feddeji jangen fi majji wa kadalika toɓɓere ɗimmere si tawi woni en jangi fiiɗiɗo feddeji ma walla ko janganten fiiɗiɗo feddeji ndaarugol nduɗo ngal ɗo woncodira wongal e nder mofte ɗen ɓayɗen suti ko honno wonirɗen ha hande feddeji hino yaltude sertigal ngal hino woodi woncodiral ngal hino woodi waawugol ndaarugol no darora waɗa ɓeeɗo da'wa nodda ɓe fiyo ɓe iw e konko ɓe woni e muɗum e laawi oñiɗi artira ɓe ngol ɗo laawol ngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam acci mofte ɗen e dow muɗum fii hon ɗum fii ɗuɗɗingol oɗo jama mo anndanɗa hoore ma nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no siforiɓe wonde ko ɓe feeñayɓe e hoore kaɗo gonga ila qiyami saa wono hadithu wiiri noon zahirina ala alhaqi la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiya amru llahi wa hum ala dhalik kono si tawi woni en acci janngugol fii ɗiɗo feddeji en acci yewtugol fii majji nde ɗo moƴƴere molanani ne fuutoto en wa kadalika no jeeya e ko janganten fii ɗiɗo feddeji ma yewten fii majji daranagol nde ɗo toɓɓere nde allahu jalla wa ala farli e dow meɗen ɗum ko wiyete ko wajibul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar no woodi sadma molanaɗo wonɗo hande hakkundeji meɗen watta siɗe yewta nde ɗo toɓɓere no woodi hande woɓɓe haysko du'at min ahli sunna wal jama'a hara la yuhibbuna hada ɓe yiɗa fi nde ɗo fedde yonde jange yani fiiɗiɗo feddeji ɗi jange wono sen daariɗo a shi'atu rafida e lorraji maɓɓe koɓe marani fof mofta ɗen matalan sen ƴetti ɓen ɗon e wii joni yen jooɗo wota goto wolu fi ɓeeɗo yo ɓe accire ni enen hilno ɗen tawhide men on e sunna men on e ko wonɗen kon e muɗum la shakka bone on o tiiɗa e moƴƴa en accay kadi moƴƴere molanani nde heɓayno ɗen wa kadalika en tonoto kadi lorraji buy iwray ɗi e telemma maɓɓe ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe allahu jalla wa ala si en daari ka deftere makko teddunde
en tawayi o accali si wona himorentina ɗeɗo mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faade e sertugol e waɗugol feddeji hakkundeji maɓɓe Allah nodda ɓe faade mottodiral e moɓodiral e jogodiral ɓe wona e hunde wotere e lawol gotol hara ɓe sertali waka Allah jalla wa ala wi'ata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi maɗum ka Allah jalla wa ala wi'ata wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu maɗum ka Allah jalla wa ala wi'ata innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no nanirɗen ni ɗeɗo ayeje fof ko nodduɗe faade e rentagol e sertigal yo jama on accu sertugol acca waɗugol groupeaji acca waɗugol feddeji e kaɗo diina ɓe fof maɓɓe ɓe moɓo ɓe hawtita e ndeɗo deftere Allahu jalla wa ala ɓe ɗo wara oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeyayi ko fin ɓanginta ɗum hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o nodduno sahabaɓe ɓen o janniɓe o waajiɓe o firtani ɓe ɗe ayeje ɗe janguɗen ɗo fi hon ɗum fiyoɓe wawa wonugol ka diina e dow laawol gotol ngol Allahu jalla wa ala noddingol e muɗum wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hadith Abdullah ibn Mas'ud nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gollitiri ko ɓuri mawnude e façon ji faminirɗi ɗin neɗɗo siɗa faala goɗɗo yo hewtu ka wonki makko nelaɗo e hakkunde sahaba ɓen ɓe kiifi kiifol janol feewngol nelaɗo ɓe maaki hada siratullah nelaɗo maaki ngol kiifol ngol mi kiifi ɗo ko ngol ɗo woni laawol Allah ngol nelaɗo kiifi sere ngol ɗon kiifol janol kiifoy tosokoy nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi nelaɗo maaki koye kiifoy koye yiɗon mi addi ɗo koye ɗo fof ko kiifoy koye andan ɗon no e hoore kiifum kala koye ɗo fof ko laawi laawol kala sheytanuyiru no ɗon wonɗo noddude yimɓe ɓen faade e ngol ɗon laawol bi maana jokke laawol feewugol ngol wota on jaɓu selugol jokka ɗiɗo calɗi jokka ɗiɗo feddeji ka nder diine Allahu jalla wa ala wa kadhalika hadith al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu kanko kadi ko noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtiri o hewtini e goɗɗo konngol ka nelaɗo maaki fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatu al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a oɗo kadi hadith Irbad ibn Sariya hino nodda en faade e accugol ɗiɗo laawi bid'a e to heƴa e ngol ɗo laawol gotol ɗum woni laawol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddingol e muɗum wa kadhalika hadith Hudhayfa ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yowtuno wonde ɗeɗo mofte maɓɓe ɗe heɓoyay fitinaji mawɗi ɗe heɓoyay jarrabuyeji mawɗi honɗum wonata ɗin jarrabuyeji sanga woɓɓe go yalte ɗeɗo mofte tawi ko wonɓe noddude e peewal ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddali muɗum ɓe nodda faade e laawi ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddali muɗum ɓe rewira Allah faamuji maɓɓe ɓe acca ɗon deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ɓe maaki si tawi woni hewti ɗon haray neɗɗo on yo yaw hay si tawi woni ko kanko tun o terto ɗin ɗon feddeji fof hay si tawi woni o yahay o ƴakka leggal ka burure o maɗɗo leggal ka burure o ƴakka o wuura ɗon legoy no ɓuranimo di ko jillondirta e jama on nden ñande nelaɗo wi sahabajo nde landino nelaɗo ko honno noon mi warrata nden ñande nelaɗo maaki talzamu jama'ata almuslimina wa imamahum o inni fa in lam takun lahum jama'atu wala imam nelaɗo maaki fa'tazil tilka alfiraqa kullaha ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك إذن إيدو كونغودي يعني كونغودي مودي ها هيوتي حديثاجي دي معاوية بن أبي سفيان في اللي ربين دينو دين إدو مجي إن شاء الله تعالى كون فالا دين أرده
toɓɓere nde ɗo kadi ko landal mi wowlay seeɗa onon kadi wallidiren wowlon seeɗa si tawi woni en landama musidɓe julɓe ko honɗum woni ko piiji honɗi wonata sabu ma walla ko piiji honɗi woni sabu ha jama on wawi feccade waɗa pecce ka nder diina ma hiya al asbab ko hombo andi sabu jeeyaɗo e sababuji ko addi yo jama on fecco ka diina non kon karno ko نعم معارضة الكتاب والسنة سلقوا لي بين لاول دفتر نين سنة نلا صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا أستاذ نعم مسب إجل بتدي نعم شيخ الحسن ممتاز جميل جدا كونغول شيخ الحسن إنه جاء كرمكو بعقيدة كسبتو إمودو no jeeya ko addata ha sertugol o jama tawde woodede yimɓe tawaif minan nas hara hiɓe himmani geɓe aduna ɓe faala hewtude ɗen ɗon geɓe aduna ɓe rewira diina allahu jalla wa ala kan ɓe mawɓa jama ɓaawo maɓɓe ɓe sattino e hoore ɗum ɗon tawa kamɓe ko ɓe faandi konko geɓe aduna ɗen kono ɓe holla jama o wonde ko diina kamɓe woni noddande ya ha ɓe forma groupe ɓe selindo jama mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiino on ko feeñuɗo e hoore kaɗo gonga barakallahu fikum naam onon mbawoto non ko jaatigi moɗo naam naam ittiba'u lhawa wa ta'assubu lirrijal goɗɗo kay ko konngol sellungol karmo koɓe ɓe no yewta fi ɗum min asbabi tafarruq ittiba'u lhawa wa ta'assubu lil ashkhas aw taqlid al a'ma aw taqlid al rijal wa ta'assubu lahum ɗum ɗo yani jokkugol beleɗe wonki mum kin ayay ɗo neɗɗo tawa himo e hunde nde kanko tigi o ala dalil muɗum yowta sa arimo ka munadara maɗum on wari ka hiwar yo ton ha tawa ko woni ko noddude muɗum o pirana o mayana o ala dalil mum few kono fi on yehi ha on hewti ɗon o wakkilaki accitugol ɗum ɗon haray toɓɓere nden ko toɓɓere gongare maɗum waɗgol ta'assub neɗɗo yalta o sinca fedde o nodda yimɓe muɗum goɗɗo iwtira tum ɓaawo harano ɗumanni ɗon tawa mo wakkili ko woni woyo wowle si wona fi on ɗon na yo tuuse na yo meme na on ɗon yani ko o masum na fi makko yo wowle o faljata few yani ara mbatta on ɗon ɗumanno waɗa fedde serta e jama on lanca moftanilaɗo on sallllahu alayhi wa sallam naam homɓe kadi ande onon ɓaawo ton naam taqdimu al-aqli an-naql kama dallat al-mutakallimin naam ardingol haqqille ɗen e dow nususuji sharia on ɗum ɗon kadi no jeeya e ko addi yani feccagol jama on iɗen andi alfiraqu dalla ɓe fof maɓɓe yani ma walla ɓurɓe ɓen e maɓɓe hino mari ɗum ɗo ɓe wawali heƴude e ley deftere allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗum ɗon no lundi faaleji maɓɓe ɗin hande kadi ɓe gollitira haqqille maɓɓe ɗen ɓe tuugo e ɗum ɗon balno woodi e maɓɓe ka firqatil mu'tazila kamɓe hiɓe waɗi ɗum nassan ka defte maɓɓe e karmakoɓe maɓɓe ɓen wonde si tawi woni nassu walike woni ko qur'an ma ɗum ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi on ɗon nassu no lundi haqqille ɗen ɓe maaki haray koyo nassu on terte haqqille ɗen jokke fi on ɓe nani ɗum ɓe inni par ce que ko haqqille ɗen woni aslu fi faamugol nassu on joni goɗɗo mo ala hakkil no faama nassu qur'ani e sunna tawi ɓenni ko haqqille ɗen woni aslu on ko ɗum ɗon jokkete ɗum ɗo accite cheikh nigi jasakumullahu khayran ɓeɗo kadi ɓe maaki ukkitagol ayɓe ɓen min al yahudi wan nasara yani ko ɓeynata kon
ka firaq ma ɗum ka aqida ɓe attadakhulu l ajnabi iɗon anndi bal nde ɗo toɓɓere nde cheikh nege jantani en ɗo nde ɗo no jeeya e asl min asbabi nachati l firaq nde jeeya e sababuji arani fii ko tawi kon haa ɗiɗo feddeji ɗi huɓɓi wona honno sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe nelaɗo accunoɓen ko ɓe qur'ana sifani en kon fi muɗum yani ko rijalun sadaku ma ahadullah alayh goɗɗo watano darade yeeso maɓɓe so ɓe wubbi fi diina gonga ko Khalid ibn al-Walid wino ko ɓeya ɓayti woni ɓe jokkiɓe haa ɓe naati ka hurgoji maɓɓe ɓe wontiri nder ton o wi tara on yaltay piiren ma ɗum jebbilano ɗo l'islam sina ɗum so woni duule so suuɗike ton ha on woni duule Allah wattay on ndiyan saƴon min hendo on min huuƴa kono ko ma hendondire idan ko noon ɓe wawno joni ɓayti woni ɓe naate ɗiɗo futu haatiji ɓe udditiɗe ɗo leyɗele yahi ha hande kadi ayɓe ɓen ɓe darɓe tawi ɓe ɓeeɗo goɗɗo wata dartorde ɓeeɗo force doole tawi ko yon piiru ha wawa ɓe ɗum wawa wonde hande kadi yoga min al yahud wa min ahli faris e yimɓe marnoɓe dahina lil islam wa li ahli din ɓe jooɗi ɓe tumbodiri ngal tumbodiral no anda fi muɗum hingal winda yani ka fi tarikh al firaq ɓe jooɗi ɓe inni ɓeeɗo en wataɓe goɗɗo wataɓe dartorde doole fiyo en wawɓe wonden e maɓɓe yani hollen wonden jaɓi diina maɓɓe ka yollitoɗen hakkundeji maɓɓe se woni nder ton hande kadi wawen gollugol golle ko golleten kon ko ɗum ɗo wonno hadafu aranu maɓɓe on filancugol islam yani uslub maɓɓe arano on ɓe vision ɗum awwal shay yoɓe elminu umar ibn al-khattab radiallahu anhu e hombo kadi muawiya ibn abi sufyan e ali ibn abi talib e so faɗiɗo kendeji mawɗi uthman ibn affan radiallahu anhu hutta maɓɓe on ko hutta mo ɓenta kon al hutta assabaiya kamɓe trasuno on ɗon programme idan ɗiɗo feddeji ko ɗum waɗi sa ndaari gila firaqul mutakallimin min al jahmiya wal ashaira sa ɗaɓɓiti asluji maɓɓe ɗi tawa ko min al yahud idan itti fere kan ɓeya heddiɓe firaqul batiniya e ko nanditatay ɗum ɓen ɗon ɗum hino feeñi e maɓɓe no woodi gooto nam onon mbawga luutondiral faamuji karmakoɓe ɓen luutondiral faamuji karmakoɓe ɓen hino adda sertugol e faamuji ɗin ronkano gasa yawgol ha sinca fedde no gasa ɓayɗen andi no ton koynete kon alfarqu bayna lihtilafi wal iftiraq ka yani ihtilafu on hino wawi wonde kono bone mum on yaata ha ka tawata sincay feddeji ma ɗum adday albala uje dow mofte ɗen amma liftiraq ɗum ɗon hino adda sifa muɗum sey ihtilaf مثلا ما كان يحدث بين الصحابة كانوا يختلفون ولكنهم لا يفترقون إذن فيه هناك فرق بين الاختلاف والافتراق وجزى الله الأخ خير الجزاء نعم كل ونسب ما هي أسباب الافتراق في هذه الأمة أبي بلغ نعم faamugol nassuji ɗin faamu ɓoyɗi ɗum si tawi woni ko faandi ɗon yani ko janngugol nassuji ɗin waɗaɗi ta'wil ibnul qayyim o maake ko ɗum ɗo woni aslu dalal li hadihi lfiraq yani firaqul mutakallimina ɓe faandi firaqul mutakallimina ko ɗum ɗo asli o ñande maɓɓe nden ka nder diina ko oɗo koynete kon ta'wil barakallahu fikum cheikh mouhammad samba qillatu ilmi shar'i wa kathratu taqlid na'am ido foko piiji yandan den hoore meden yani ko jantiɗen kon ɗo mi jantano en ɗiɗo ɗi wona bit tartib arano ɗum ko al jahl yani sabu arano ko addi kon ha yo ngal ɗo woncodiral waɗu yo ɗiɗo feddeji since ko wiyete al jahl musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum watta so tawi woni karma koɓɓe jazahumullahu hayran ɓe seerali noddugol en faade ɗiɗo darsuji wakkiloɗen janggen si a jangali hiɗa wawi bonnude oɗo l'islam bonnollaji mawɗi si tawi woni jande nden nde accama
ko fitinaji tu wonata ka diina ko ɗum waɗi si en daari en taway sa'iji ɗi tawata ɗe l'islamu o heɓi yanal e mofte ɗen ɗe heɓi lo'ande a taway ko sa'iji ka tawno ɗon yani ngal ɗo gandal ngal haɓama haray noon kala jannguɗo tariha l'islamu on ha no hewtiri e dawlaji go'o haray himo andi ko honɗum wonno on ɗon bonolla ida wakkilo ɗen janggen nde ɗo majjere ko nde ɗo woni nene tanaji ɗin fof e nder kaɗo diina toɓɓere ɗimmerne ko oɗo al ibtida'u wa adami l'ittiba' ko innete kon sincugol piiji ɗin ka diina o ronka bi ma'na heƴude e ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi kon koɗo ibnul qayyim rahimahullahu o maaki ka madariju salikin wa lihada ishtadda nakiru salafi wal a'immati laha وصاهوا بأهلها يعني البدع وصاهوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان ابن القيم أماكي قدوة في ديلو بدعاجي سلف الصالح بدجال في مجي بهاتو بسنكي إهور جماعون فيو بسلو ديلو بدعاجي بوئتو إمجي برنتني فادي ديلو فتناجي ɓe rentinande muutinde haa ka tawata ɓe rentinali fiɗiɗo geddi e bakkatuji e toñeji ko yimɓe ɓen faggitoto fi muɗum toɓɓere tammere nden min asbabil ikhtilaf mi jangayɗi tu woni yani ko taqdimu ra'yi ala qawlillahi wa qawli rasulihi sallllahu alayhi wa sallam wono woɓɓe goo findiniri en ni ardingol haqqillaji ɗin e faamuji mum ɗin e dow konngol allah maɗum konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maɗum no jeeya e sababuji ɗin الجدل والخصومات في الدين والتأويل الفاسد وننلاد صلى الله عليه وسلم رنتني لنك بماكي فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم حديث صحيح البخاري كصحيح مسلم نلاد صلى الله عليه وسلم ماكي والنسائي بيدو يمبي جوكاي بجيبا يجتون كان الدين أندوك بندون الله جل وعلا وي wonde yo ɓe rente faade muɗum neɗɗo haaju makko ko woni wo koye subha haaju makko ko woni wo koye subha ayyay ko talibul ilmu himo jangude kono kayɗa mo himo jogii hadisaje mo jogii ayaje qur'an himo mari faamuji sertuɗi e faamuji karmakoɓe diina kan himo haɓɓiti ɗin ɗon faamuji makko goɗɗo bugotako ɗin kadi goɗɗo salantako mo ɗin ɗon faamuji talibul ilmu o renoto e ɗum si wona ɗum on tigi yanayi e nambaraji molanaɗi ka diina wa kadhalika min asbabi liftiraq alghuluw fi ddin wa rududul af'al no jeeya e sababuji ko addi lurral ngal ka nder diina haa ɗiɗo feddeji ɗi yalti ko innete kon fantingol ka nder diina en andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino rentini ɗum wono allahu jalla wa ala rentiniri en noon e telen manna ɗum ɗon ka deftere makko teddunde fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir allahu jalla wa ala wi'i ñiiɓu ka nder diina no yamirira ɗa noon wona ya fantin ka nder diina neɗɗon si tawi woni o fantini o woni neɗɗo ɓurtinowo ɗum ɗon noon no woodi yani ka ɓurtingol wono sen daari e feddeji ɗin en taway ɗum ɗo no jeeya e ko yolliɓe haa ɓe sinciɗiɗo feddeji maɓɓe ɓurtingol piiji ɗin ka nder diina si on tigin yani yii sattende o naɓa sattende haa ka o ɓurtina ka diina ka wi ɗon si on tigi yii newende o naɓa newende o joltina nde haa ɓuri ka diina ka wi ɗon ƴetten misal wono ɓeeɗo alkhawariji khawariji kon ɗum naade ɓe oɗo bonnalla maɓɓe ko galaw fi ithbati l amal hatta jaalu lmaasi hatta kaffaru bilmaasi yani ɓe fantin fi tabintingol golleji ɗin haa ɓe yani e hon ɗum haa ɓe heeferɗiniri sabu faggitagol bakkatu anna man irtakaba masiyatan yakfur aw kafara wa kharaja an ilmilla wa kadhalika almurji'a ɓay ɓeyɗa fantiniri ɗon kamɓe kadi ɓe fantiniri sengo honto kamɓe kadi ɓe fantiniri ka hoyende haa ɓe yaltini golleji ɗin ka nder diina ɓe wi wonde neɗɗo yani e golleji ɗi o gollata ɗin tawa ka imanu makko on yani so falji toon faljereji ɗum ɗon battinta hay hunde imanu makko on ɓe yaltiniri sabu ɗin ɗon golleji ɗin ka diina wa kadhalika rududul af'al ruttirgol bid'a yana
ronkama ruttirde nassu min alkitabi aw sunna inna an kadi a ruttira bid'a on bid'a matala wano sen daari annawasib ɓeeɗo ɓayti ɓe yalti alladina kanu yunasibuna ala bayti nabi sallllahu alayhi wa sallam bil ada ɓayti ɓeeɗo ɓe yalti woɓɓe goo yalti no faalaɓe ruttude kono ɓe sinci oɗo tashayyu ɓe waɗi guluwu fi ali bayti nabi sallllahu alayhi wa sallam ha woɓɓe jogitiɓe ko ɓe reweteɓe haray ɗum ɗon fof ko programme ji yandanɗa hoore ma o rududul af'al raddul bid'ati bil bid'a ɗum no jeeya e ko yolli ɗiɗo feddeji e ɗiɗo bonollaji haray sifa muɗum noon ko yewte muɗum no ɗuuɗi wa kadhalika التعصب المذهبي والطائفي كون كو ويده ناني يعني هما قول افنديجي ما دون هما الاوي ما دون هما مسالاجي ما دون هما ييمبه ما دون sifa ko nandi tata ɗiɗo piiji kaɗo diina ɓuttin fondement e muɗum waɗu noddandu ndu ibnul qayyim rahimahullahu noddi ɗum e muɗum wonde neɗɗanke ɗaɓɓu kulol allah ngol ka nder diina ko honno rewirta allah diina jaɓaka ko honno heɓirta kulol allahu jalla wa ala ko honno wuurirta e nder oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oto ɗaɓɓu probléme ji yimɓe ma ɗum yani ɗaɓɓa masalaji inna an a sottata e hoore majji sen daari toɓɓere wotere allahu jalla wa ala sen en taway haqqeji ɗin fof ɓaawo haqqe makkon kanko allah jalla wa ala ko noddata e muɗum en taway ko haqqe teddingol mawɗo muɗum haqqul walidayni kono si tawi woni yanika nder diina a taway si tawi mo rentinde kanko allah fiisi goɗɗum ngo buɓɓondiri e kaɗo diina allah ko adorta taw ko wiigol ko ya lundu mawɓe maɗa ɓen la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi l akhir yuwadduna man hadda allaha wa rasula walaw kanu aba'ahum ما نك الذي تقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يكون عندي تتسفى الإيروبيجي هذا دين كان ترتقوا إن تكون تعصب يعني هم نقول بيجي ويا أنكم ما دون ستايوني يعني مكدينا أبيت دليل أن سلا جري ورا إهوري دون en yewti ko ɗuuɗi fii feeñugol ɗiɗo feddeji yani ko woni kon sabu haaɗi feddi haaɗi fecci oɗo fitina yalti e ɗeɗo moftenelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum woni ko sakkitorten ko yewtugol ko fedde honde atti feeñugol e oɗo l'islam si tawi woni en yiltitike ɗiɗo sababuji ɗi jantiɗen ɗo musidɓe meɗen janti ɗo haa ko mi ɓeyditi ɗo seeɗa ko fedde honde atti yaltugol e kaɗo diina ko nde ɗo fedde wi'etende alkhawarij ko kamɓe woni ko atti yaltugol e kaɗo diina ɓe selindo jama julɓe ɓen ɓe sinca fedde kontor julɓe ɓen wono andirɗen noon ɓayti woni hawre mawqetu siffin waɗi ali ibn abi talib radiallahu anhu hawre ko ɓe wadduno kon kamɓe yimɓe sham ɓen hiɗen andi kanko ali ibn abi talib o lurruno e jamaɓe wonduno ɓen e muɗum waɗi ɓeɗo ko ɓe yimɓe fitina ɗum ɗon kadi ko tambi hanaɗo waɗede kala ka tumbodira e wota waɗu tamimi inna ko kaari en fof ma ɗum ko jama kaarijo fof wa'ini haray na noon kala ka fotta moƴƴuɓe no woodi faaleteɓe kadi moƴƴingol no woodi wonno noon kadi hara yimɓe fitina kadi no woodi faaleteɓe ukkugol jama on e fitinaji e lorraji e bankareji ka nder diina haray wattanen hillay ɗum ɗon kadi ali ibn abi talib o lurri kanko e ɓeɓe sham kono ɓayti yehi ha hewti nokku goo kamɓe ko ɓe faalano ko ɓuttu ko ɓe fokkitanno ko goonga ɓayti yehi ha ɓe haynike kan goonga no wawata tabitirde ɓe yiltitino ɓeyni ɓe jaɓi fiyu moƴƴu huwondiral ngal wonta kangal wonno ɗon aranno kono yimɓe fitina ukkitinoɓe nder to ɓenno menen mi wakkilake si tawi woni a tertike gere ɗen a wi a waɗata gere hannde kadi min yiltoto ɓaawo maɗa ɓe yilti ɓaawo ali ibn abi talib ɓe yahi e nde ɗo nokkure wi'etende harura ɓe yahi ɓe woni ɗon ali ibn abi talib o gerdi e maɓɓe o muññiɓe
ndaarugol si tawi woni ɓe ruttoto ko ɓen ɗo woni fedde aranire wiyetende firqatul khawarij. ɓayti o gerdi e maɓɓe o yowtiiɓe o waɗiɓe munadara ɓe wawali yani accude ko ɓe woni kon o immin yoga e sahabaɓe won Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ko yaa tawaɓe kaɓe on ɗo waɗa ɓe munadara o yahi o tawi ɓe yahay tele nguluuji tato e goɗɗum kanko Abdullah ibn Abbas o yahi o waɗi ɓe munadara ko yaata guluuji ɗiɗo e maɓɓe yilti ɓe faami sahabajon ko yowtiɓe kon munadara labaɗo hanaɗo waɗede muhadara yani faame ko honno oɗo sahabajo wawi dartorde nde ɗo fedde ko honno wawi ɓe noddirde o ɓanginana ɓe ella mo ɓe woni on e muɗum. idan ko ɓen noon atti yaltude ɓen noon ko honɗum wonno jikku maɓɓe hari ko ɓe sutino ko ɓe ɓurno sutade ko Ali ibn Abi Talib waɗi ko on ɗo wonno hoorejo moɓe serti on e muɗum. ɓe yehi ha ɓe watti heferɗingol Ali ibn Abi Talib, ɓe yehi ha ɓe watti heferɗingol Uthman ibn Affan, ɓe yehi ha ɓe heferɗini nene Aisha, ɓe yehi ha ɓe heferɗini Talha, ɓe yehi ha ɓe heferɗini Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhum e ko nanditata e ɓeeɗo. ko ɗum waɗi faljere wotere no woodi hara yimɓe bidaɓe no taskotono ɓe wattanayno hilla. honɗum wonata ɗum ayey woɓɓe no fewta jama ahlu sunna wal jamaa ɓe ɓeynata wahabiya kamɓe ɓeyna ɓe ko ɓe khawarij. ɓeɗo ɓe andali woni ko ɗum innete khawarij. waɗi asluji khawarij ɗum taho no jeeya asluji maɓɓe takfiru sahaba radiyallahu anhum heferɗingol ɓeɗo sahabaɓe ɓayti ɓen ɗo yalti ɓe feeñi sahabaɓe ɓen haɗiɓe ɓe jaɓali ɓe yahi ɓe haɓiɓe kadi ɓe muliɓe ha lutti seeɗa e maɓɓe. hande kadi fedde shi'a yalti ɓen ɗon kadi ɓe woni noddugol e ko e albalawuji ɗi anduɗen ɗin waɗugol tani sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bali ha salo dina kam few waɗa inkar dina kam few hawka l'islamu to sincana hoore mum laawol ngol yahata e muɗum. hande kadi feddeji ɗin ko ni woni koɗi fuɗɗori si ari noon hande kadi yani qadariya kañum manna e jahmiya ɓeɗo kadi ɓe yalti asha'ira yalti mu'tazila yalti yani ɓeɗo fof ko wonɓe e mereji ɗi andanɗa hoore ma ko lundiɗi kaɗo diina hiɓe ɓurdi noon hakkundeji maɓɓe no toon feddeji ɗi tawata ñawore majji on wonde ɗi jeeyaka e l'islam wono firaqul batiniya ɓe anduɗen yani feddeji yaltuɗi e khawarij wono almaymuniya wal yazidiya e ko nanditata ɗum haulai laysu yani min almuslimin waɗi ɓeɗo ankaru sharia tamaman. wa kadhalika min firaqil batiniya wono feddeji annusayriya waddurus e ko nanditata e maɓɓe ɓeɗo kadi ko yimɓe oñiɓe yalte dina kam few. no waɗi noon feddeji intasabu ila l'islam wono mu'tazila e asha'ira hiɓe mari palji molanaɗi ka nder dina a wata fewtugol ɓe ñawaɓe ñawore wonde koɓe kuffar walakin boneji maɓɓe ɗin hino tiiɗi palji maɓɓe ɗin kadi hino mawni. al ulama'u wassalaf ɓe seerali hiɓe gerda e maɓɓe hakkunde ruttugol ɓe e weɓitugol palji maɓɓe ɓangini alhaaliji maɓɓe haa ka fewdi fewndoɗo ɗen hannde. haray min mi darotowa fewndoɗo ɓe signali wagutu men on o muutike ɓe jarama no mbuyi wagu toon o muutike haray on yaafoto tongere beru ko waɗi kon e télé manna ɗiɗo konnguɗi haray yowtugol fi alfiraq ko toɓɓere yaajunde ka yewtere nden sincano ɓaymi mi hooti ka suudu mi andite jaka en waɗano fi yowtugol fi fedde wotere e nder feddeji ɗin yani ɗon faamuji ɗin hiɓɓodire no ɓuri si tawi en fokkintini yewtere wiyen en yewta fi feddeji ɗin kal islam kono haray yani ko muhawala jondeji ɗin kadi na ndeɗo tun na nde wotere tun kadi karmo koɓɓen no ɗuuɗi mo kala ƴogiray yani ko allahu jalla wa ala eltani kon on tigi haray mi daroto fewndo ɗo aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa ashkuru almustami'ina jami'an wa as'alullaha jalla wa ala an yajziyakum yani bihadhihi aljilsa khayra aljaza. wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullah. Ustaz Muhammad
الحمد لله أستاذ. نعم. Ariyo terene lannal taw. Kebero ko yau Mari dawra lanne ɗum dañan ko yewta ko. Tawi ko tawgo no pala ɓe mafi makelle بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. جزا الله شيخنا الدكتور خير ما جاز به الداعي إليه سبحانه. جزا الله الجميع أري evertanique بفتح أري وقنا ديو لانده كنو لانده عليه بدفاسيني نولي وطو بكهود ولي نيسو إن شاء الله. ada yang ala tadi ko inen MPD dari ekonomi do bal ada min takhasus الشيخ على التخصص يلعب دوره وقد أفادوا أجاد من ملاك ومن سمر هذه تجد أدل من توكن أما أقول في فيلا وجيب دويات وقبل ما كمل وكل الله التوفيق ada yang jarni bentuk Allah SWT yang lebih juga menanggali fahamu dalam bodoh balai ya Allah SWT itu bernafol ya Allah SWT ukinan yang semua makna ada bermiwal takkan tujuh dengan dia mari bui فيوني بفعلك بفيوني لون يعني على وشك التخرج في مرحلة الدكتوراه تلك الرسمة كمنا فوق من فوق كتب لجلنون بهوجيا أرسل بكرة بهوجيا كتير من ده لا أقول خيار سبتام تريون دكا فأنا عندي كبيري بريء لغا بكوس كوسوني كدود بولغا من إن شاء الله سبتين لغا بيحنا أري كوكادي جامعو وادلوكم كوكهان Jika wani goɗɗo arti ko jama gollitamo na kan gollitawon makko so jama gollal mo gollata wondeni yo suuɗi ɗoɗen muhadaraji e dawraji jama o heɓa nafoore anda wondema e yo jaga no hani jangude no nafoore molana sabu noon ko ɓe yewti en ɗo ɗum ɗo goɗɗo yata yiya ɗum e laawol laarawol an joni siko tawi ko humubu zawjeyni ɗanni noka suudu noka tarawo kayeɗo gawotoje fo a yiye an haɗo ñinayaɗo baftus kono ɗum ɗo mayi noon a deftere ma joɗɗa leykal mo goɓɓe nelɗa kodɗi ɓe sifanoma heɗoɗa yoɓi jangira jemma e ñalonga bimbi e jijji no holli wondema yo wakkilo fingol janngugol harana janngorgol harana yiɗugol ɗum gandal ngal kadi hara koye janngu ɗum ɗon no holli wondema e waɗu tawi haɓɓito kadi ko matuma yaltuɗe leydi men ndi ɗo o jangi bate buy ko pre jangugol kono ko ma ya Saudi ma ya Mauritanie ma ya to joni faalaɓe janggoɓe no wawi janguɓe ɓe no ardude ɗum eto gollina janguɓe janguɓe kan no ga eto gollina ɗen no janguɓe si gollinaka ɓe gollata no haɗa ko wattugol hakkil fota eɗomo ɓe yetenɗo usulji yani ɗum ɗo ko lasliji ɗi jamom hani famude moƴƴa par ce que probléme ji jangina toon tentini kamin mbaɓe taassub wat taklid هذا لو قلت مجوكي سنة كله متعصب مرة من حيث لا يشعر أنه متعصب يوم يوتن في شيخ سانتيمية يوتن في كرمو بوي كون بوي فيو إنصاف نبي ولا مريد تنتني أدفرسير جماعة بايا كدير سنة أدفرسير ياغانون لكنا كدير سنة يعني لو إنه جوكو بسافو سنة ومبالي سافو سنة دي غرغرو نيان دي وندي لكنا non neɗɗo no haani wonde laaɓuɗori ɗum no wata wonde so ɗo yurni moƴƴa ko janngani karama koɓe mawɓe ɓe kadi mi jonna ɗo exemple masala goto tan mi darma ɗo mi ala wutani masala te mihrab ɗi mihrabuji waɗugo ɗe joɗɗe ɗo hada laysa min sunna ɗum ala ferde Allah sallallahu alih w sallam yoni karama ko winɓe defte dongal kadi ko qalu bi bid'ati mithli hadihi wi bid'a masala on sa jangi mo amako parce que o juuli don de yata ron kayde sugudu juuli don yata ron kayde sugudu yolde do ay tan ni juuli do sinara ko jamrudu amma do juuli de juulande juma alande marandu do ka joni si goddo jangi on defte don wari o dari ke do wadgol inkar do ko bidda dum do ko bidda ene tanara don karata tanara ka uno no hanen talbe ilmi ta al umur so jangi
yatarayyat tabita taw ko jiɗɗina moƴƴo ɓeyda janngugol ngol ɗo ɓeyda landade karamo ko ɓe towuɓe ɓe karamo ko ɓe towuɓe ɓe har karamo ko ɓe sunna towuɓe ɓe so janngi aqidat ahli sunna wal jamaa imam lalaka'i no moƴƴani talibul ilm moƴƴa woyi ay ton ɗen karamo ko jogi ko yewti moƴƴa kono talibul ilm waɗi rayis e piiji ɗi e nder noon masala on on ɗi woni janngudemo kon ɓeytay ɗum maapini ade moƴƴa haa mi hawre konngol cheikh bas rahmatullah alih yani irtahat bali wa nafsi cheikh bas ɓe maaki alano fewnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono noon ko mimma ammat bihi lbalwa hande kadi intasharat wa sha'at haray hande kadi daragol wi'a ɗum ɗo ɗe waɗetake e juulirɗe ɗen haray on tigi adde balbala e saffu julɓe ɓe joni noon accugol ɗum ɗo tabita e lancagol julɓe ɓen ko honno ɓuri mawde lancagol julɓe ɓuri bonde ka ɗon lancagol julɓe ɓen koye sunna jeeya idan talibin yantabi fi hadi l umur ndara ko honno inkar mo waɗata on e batte inkar on ko honɗum e majji ɓuri mawde kono noon gonɗuma goɗɗo yiyata ɗum fala budda o ɓeyda janngude moƴƴa o wallora kadi karmo koɓe sina ɗum o lancay saffu julɓe ɓen baydatul muslimin min taway mo mari probléme oɗo fi masala mo tawata ko accugol mo ɗon ɓuri julɓe ɓen moɗo gonɗonma ɗum heɓoto ko so tawi yurnade janngana karmo koɓe hanɓe jannganede ɓen hara kadi a hawjali sakugol si a yii toujours déjà mbi o masal ɗo kon ɗo masal ɗo kon andi hawjugol ngol lorra en yi'a tum masala sagma kan aɗoto nanirede aɗon a yaltiniɗo masala keso kaari woori o masala menen min nanali sugo oɗo jaga noon ono janngigoy ande en hulɗini hadi masaili shadda donc haray neɗɗo watta hakkille moƴƴa haray ma ɓaɗuɗen kam toɗi Allah subahana taala yo Allah arsuku en karmo koɓe laaɓuɓe towɓe gande artoɓe jooɗo kan heddi men ɗo e janngugol asika sukaɓe kadi janngoɓe yo Allah tabinani sunna e leydi e laaɓa reedu ngal ara o yamude mi aɗa ha ɗo ɗen mi daro jasakumullahu hayra yo Allah hewtiɓe goto be kamum e jaam arsika en kadi suɓuri mohadaraji ɗo mbatte micro jungo karmo ko men cheikh Souleymane ɓe honmbaɗen yewtene inchallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aray nafuɗɗanoɗen noon ɓangal juutingol ɓawde jarnuɗen Allah wertaniɗen ma oɗo nema wertaniɗen ɓeeɗo ko fi on ɗum hay en nangano waɗugol ko wiyete kon ta'arif maɓɓe tara wonno ɓe janngiri ko enen wonduno ɗo haray alhamdulillahi rabbil alamin ɓe wertani sukaɓe ɓen fof wonde janngoyde nokkelɗi fof kono surtout ɓe sukaɓe wonɓe janngoyde jami islamiya ɗo ɓe yewtitay ɗum ɓe weƴƴita guri maɓɓe ɓena jama marejo ɗo waɗugol dawraji waɗugol mohadaraji yewtugol ka radioji alhamdulillah rabbil sen daari ɗo ɗen hani du'aɗe yo Allah kala suka faalaɓe yaade janngugol na leyɗe o faala yaade haray yo Allah newnan mo yaagol janngugol handi si tawi ko riyal ɓe addorno wonno ɗi lannayno bantum ka setso ana sarnegen accatano ɗi hewta ga kono ma en anndi ko ganda ɓe hokkori en ɗo fof en jeɓi haray en wattani hilla ɗo yani ɗen won fofodayno ɗo kamaydano da'wa no woduno ko ɗum waɗi aray mawɓe men ɓen maaka en boddi sindi suuɗaaki kandi woni to sokiri ɗon ko paɗandi warirde haray ɓeeɗo ne nette hade ɓe faami piiji buy ɓe mari ɗo sukaaɓe buy kadi wonɓe taɓe yahaali jamesday ɓe faami diina kam ɓe jonnama ɗo yewtere ɓe yewtere nafay naawigol beetu yahano ɓe makiri ni ka leyɗe arabu ɓen si heɓa janngugol gandal ngal janngugol ngol ko feere ƴewgol e janngoya ka leyɗe arabu ɓen ko feere haray ɓeyde wattande hilla e ɗum ɗon se ala hanaɗo wallede e ko ɗaɓɓete kon fof ɓurɗi
yani feeñude ɗin o abrasha o ɗaɓɓugol jawdi e ɗaɓɓugol laamu e ɗaɓɓugol gandal diina Cheikh Mouhammad Mokhtar Shengueti haray ɓeɗo no geli ko homɓe woni ɓen ɓe noni haalde ɗo fi mum e sukaaɓe buy wonɓe janngude toon bal heɗotoɓe ɗo hay ka radio bonheur ɗo no anndi ko homɓe wiyete Cheikh Mouhammad Mokhtar Shengueti hafidahullah wa ra'a ɓe wi ala hanaɗo walleede ka aduna ɗo haa hewti ɗaɓɓowo gandal wonno al ilmu shar'i tawgal ko ngal ɗon wa bihi yurafu llahu subhanahu wa taala wa yu'badu ko sabu ngal ɗon gandal allahu o andirte o rewiri haray on ɗon si o waawi yani si o jangi allah newnanimo o waawi ina hoore makko tumo nafata o nafay buyi haray jon noon si e yii kamɓe taalibaɓen ɗo ɓe woni kanŋeeje haray si tawi ɗum woni haray karamokoɓe jannguɓe jannuɓe ɓe ɓen komin baabi awla mi annda sen fam par ce que o anndi ɗo jooni si hawri tawi ɗo a hawriɗo masalan jooni e capitaine de communauté oɗo humtanima haajuji maɗi fof honɗum sikkuɗa sa yiɗino général ɗum haray hay hunde heddotano e makunde ma kono mi faala wiide o anndi ɗen heɓi jarrabuye tawgol ene ɓe karamokoɓe mawɓe min ko mi yi koye wattan hinna par ce que on anndi yani hone nette ko ɓeɗo wi kon ko ɓe weƴƴitani en ɗo kon wona kala fuuɗa ɓe yahi ɗum partima docteur makka hafidahullah wa ra'a o wi wota gooto hersu andirede karamokoɓe wota gooto hersu andirede miɗo mari karamoko waɗi sa hersiri ɗum ɗo o haraya ɓidara ko majjere katandema waɗi noon neɗɗo hay gooto la yuladu ahadun wa huwa alimun walakinna alilma bitalaqi wala budda an taakudahu min gayri hay gooto jibintake ɗo tawa ko ganndo kono noon ganndal ko be itta ɗum e juuɗe goɗɗo i tawno goɗɗo no jibine tun wona ganndo nelaaɗo ko kamɓe ɓurno handidude ɗum haray ɓeyde wattande hilla ɓe no anndi kaɓe woni duɗorde to no jeeya katugol hoore muɗum lawtugol ɗengal mungal ɓe karamokoɓe accana karamokoɓe mawɓe e anndi wano sénégali ɗo e saudi ɗum anndaka masalan joni tawgol ko karamokoɓe mawɓe ɓen ñosete tawɓe ko ɓe woni mariye hande ɗo no ara ɗo masalaji ɗo tawatano ɓe makiri ni wandi ɓe ɗo nendete taw ñorti cuurame ko meɗen gayni wadde mohadara fi hukuku zawja en ɗo wiide hina ɗum ni mo andiɗo ara menen on waɗi on e nette haray on noyi komin hulnota ɓuuɓu kon tayore kono ko noon ɓe wiyata o ɓe yahi ko muyni pati ko angal nene ɗum ko non woni naɓemo ka pati makko ɓe tankotomo ko andu wiro makko feƴƴini ɓennayi wo ne'iraɗo farñitere on hulata lowande haray koye waddamilla moƴƴa menen Cheikh Zeynul Abidina mo jangina men o wiyete Mustalahul Hadith o wuuli Cheikh inde Cheikh Ibn Baz mais wiya rahmatullah alayhi o wallini ɗe ɗum komo waɗi a hoore taban min jooɗi woni antullah turiduna al ilma wala barakata al ilm ana adkuru ma hada cheikh la turahimuna aley ari ɗum ene ɓeɗo yennayi karamokojo masalan min o wuuli inde karamokojo min wiyaali rahmatullah say Cheikh Ibn Baz Cheikh Albani no feƴƴini Cheikh Ousaymin eɗin duuɓi ɗon on tuma inni miɗo wowla inde wa Cheikh Ibn Baz wali o inni wo tawata hara onon on wiyata rahmatullah ma rahimahullah on falaka ganda haray mi tañƴini ɓeeɗo haray mi tañƴinaki wawa ñosade karmako yandi fa pellete no woodi yani onne netti tappoɓe jimɓe no ɗa wujjoɓe no ɗa fimoɓe duroɓe no ɗa windoɓe kata no ɗa yani yawtinoɓe keeri no ɗa jaɓoɓe tumbe leydi no ɗa moƴƴinoɓe kaydiji no fo no ɗa moodi mereɓe no woodi ka wota ɗengal ma ngal diwɓe ɗo fof cikkoyoɓe adna illa e karamokojo wonno harama faamu ko illa wono haɗa ko ɗuɗugol gandal ma holli ɗum ko illa haray min miɗo yii sen naftori ɓeɗo sukaɓe